Pemirsa pandemi COVID-19 sani kantun ngelimbak ring Jagate taler mawasana majang upacara keagamaan ring Bali. Sili tunggilnya upacara pengerupukan utawi rahina sedurung rainan nyepi sani ketah medaging pawai ogoh-ogoh ring warsana mangkin ke Andegang. Parindikan puniki anutin surat edaran Majelis Desa Adat sareng PHDI raris lanturnyane Dinas Kebudayaan Denpasar pacang digelis ngelanturang surat edaran inucap. Denpasar Ide Bagus Mataram Mausang, paiketanipun pacang digelis marumang indeks surat edaran inucap kesarengan instansi sanima paiketan sekadi bedese wiaden PHDI Denpasar. Dani Mausang durung nerima surat edaran tor nyumakenang pacang blik bagang majang para bedese wiaden PHDI tatkala surat edaran punike sampun keterima. Dani ngawohen warsane mangkin paiketanipun nenten nyiagayang anggaran majang kreativitas seketeruna sani ketahnyane nyabran warse kanggen ring pawai ogo-ogo nanging warsane mangkin kantun kepialangin pandemi COVID-19. Sekadi kauningin PHDI sareng MDA sampun medalang surat edaran inik pemargin rainan nyepi sake sius 943 warse kalih tali selikur mangkin. Ring surat inucap sampun mungguh indik pengadegang pawai ogo-ogo santukan kantun masan pandemi COVID-19. Sedurungnya ni pengerupukan nyepi sake warsane lintang, ogoh-ogoh talar nenten kelaksanayang. Ringgalah punike, mekata SCT ring Denpasar sampun mekari ogoh-ogoh. Dinas Kebudayaan talar sampun melaksanayang lomba nanging ogoh-ogoh nenten kaiterin. Bali Pos Nguningayang.